Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube, kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'istatu akaburungu radio yacu voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze ibiradio ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri Leta ya Colorado, Reta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro muri sanga. Inyuma yaho abarwanyi b'umurwi M23 ucumbitse mu gihugu ca Republika ya Demokrasi ya Kongo utereye ibirindiro vy'abasirikare b'ico gihugu mu ntango z'indwi, ingwano ikomeye igaca yaduka. Igisirikare ca Kongo caragirije igihugu c'u Rwanda ko gishigikiye umurwi M23. Igihugu c'u Rwanda nticahengeshanije caciye gihakana ivyo birego. Subwa mbere umurwi M23 utanye mu mitwe n'abasirikare ba Kongo mu mwaka wa 2012 no mu mwaka wa 2013. Uyo murwi warafashe ibisagara bibiri vyo muri Kongo biri mu seruko mu buraruko bushira ubuseruko bw'umuji wa Goma. Vyongeye mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze umurwi M23 warigaruriye ivyo bisagara nyene. Iyo mishamirano yagiye iraba hagati y'ingabo za Kongo n'abarwanyi bo mu murwi M23 iyongera ku bibazo vy'urutavanako vy'imirwi itari mike igwanira mu buseruko bwa Kongo irimwo imirwi y'abanyamahanga. Abanyekongo batandukanye baba mu bihugu vyo hanze bararajwe ishinga n'ivyo bibazo vyose vy'umutekano birangwa cane cane mu buseruko bw'igihugu cabo. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi bamwe muri bo baratuyagira bimwe mu bintu babona ko bikenewe gukorwa kugira ngo mu maguru masha kugira ngo abanyagihugu baba muri ako karere baze baruhuka. Turi kumwe na Dr. Salomon Baravuga. Dr. Salomon Baravuga avurira mu bitaro vyo mu gihugu c'Ububirigi no mu bitaro vyo mu gihugu c'Ubusuwisa. Baravuga n'umunyekongo akomoka mu buseruko bwa Kongo. Mu kanya turamubona kuri telefone. Turi kumwe kandi na turi kumwe na yamaze gushika kuri telefone sangiye gutunganya ikiganiro. Ambwiye ko Dr. Baravuga yamaze gushika muri aho. Dr. Salomon Baravuga. Murakoze bwana Frederic, mukomere cyane. Twese karibu mu kiganiro muri sanga. Murakoze cyane kandi turashimijwe ry'Amerika nanone uko bisanzwe. Ni vyiza cyane gose. Turi kumwe kandi na Profeseri Emmanuel Sekiyoba yigisha ibijanye n'ubutunzi muri kaminuza West Los Angeles College yo mu gisagara ca Los Angeles, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta ya California. Emmanuel, namwe muraho murakomeye? Komera Freddy. Urakomeye ngaho Los Angeles? Hatumeze neza. Itonzo ca karekare rero. Ni vyiza cyane gose. Imbere ko tuja ku muzi w'ikiganiro cy'umunsi bashinga natumiye turi kumwe n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi, akaba ari yishike I Bunagana. Murabizi ko kuva ku munsi wa mbere ako karere karangwamwo umutekano muke. Nashaka ubwa mbere na mbere atubwire ukuntu vyifashe. Mwiriwe neza Ignatius Bahizi? Mwiriwe neza bwana Frederick. Murakomeye ngaho? Yego turakomeye nta kibazo. Ibintu vyifashe gute muri iki gitondo? Amakuru mashya nuko ubu I Bunagana aho ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi bari barahungiye abenshi bamaze kwambuka umupaka basubira iwabo muri Kongo
abandi bake akaba bagiye mu nkambi y'agateganyo yitwa Nyakabande iri nko mu birometero 15 kuva aho ku mupaka w'i Bunagana. Ubwo rero ukurikije umuryango ushinzwe impunzi w'abibumbye HCR utubwira ko hakiriye impunzi cyangwa zisaga gato ku 10,000. Muri abo 10,000 bisaga gato 10,000 byonyine akaba byemeye kujya mu nkambi y'agateganyo Nyakabande, abandi bakaguma banyanyagiye ku mipaka. Ubwo akaba ari bo bamwe mu basutangiye kwambuka uyu munsi basubira mu gihugu cyabo cya Kongo. Muravuze abasubiye mu gihugu cyabo, ni ukuvuga ko umutekano wagarutse muri ako karere? Mu by'ukuri nahoze mvugana na bamwe ndetse benshi twavuganye bambwiye ko badasubiyeyo kubera ku bushake bwabo, ariko ko babitewe n'ubutegetsi bwa hano muri Uganda, cyane cyane ubutegetsi bwariya ku mupaka burimo n'abashinzwe umutekano. Babasabye ko batagomba kuba hafi n'umupaka, ko hari Bunagana ari ahantu hatoya cyane, ko ari abantu benshi cyane badafite ibintu byo kubafashisha bari hariya, cyane cyane nk'ibintu by'isuku, kuko ibintu by'isuku ntibyifashe neza. Urabona aho abantu bahuriye benshi bagera ku 10,000. Ibintu by'isuku, amazi, aho kurara barara amabarabara, abandi bakarara mu bibuga by'umupira, abandi bakarara ku mabaraza y'amazu y'abantu. So leta n'abashinzwe umutekano babasabye ko bahitamo kimwe, kujya mu nkambi y'agateganyo Nyakabande bagahabwa imfashanyo n'imiryango itabara imbabare, abadashaka kujya muri iyo nkambi bagasubira iwabo. Ubwo rero benshi kuko bambwiye ko barushye no kujya mu makambi no guhunguka buri munsi, no kujya mu makambi ya Uganda ahantu batamenyere bakarwarira, bahisemo gusubira iwabo muri Kongo. Nubwo bazi batizeye umutekano wabo, ariko bahisemo gusubira uko bimeze kose, ariko batagiye mu nkambi z'impunzi. Ko mwahishikiye, murashaka kutubwira inkoza zirabandanya kwasana canke zahoze? Mu by'ukuri igihe mari ahangaha ku mupaka wa Bunagana ntabwo nari numva urusaku na rumwe rw'urusasu, n'abantu nahoze mvugana bambwiye ko kuva ejo batarumva kurasana ko ariko kose. Nta rufa rw'amasasu rwari rwavuga. Uherutse n'ubwo kuwa kabiri ho rwaye rwinshi cyane, ibihumbi n'ibihumbi bagahunga, ndetse na bikeya ejo mu gitondo anabo twumvikanira kure y'umupaka, ariko kuva ejo nta kurasa kwari kwahaba. Aho ngaho gace k'Ibunagana gasa nk'agatuje, nubwo abaturage baho bahamenyereye bazi ko bituza akanya gato bikongera bikabaruka bikaba ukundi, kuko wibuka ko no mu ntangiriro z'uyu mwaka bigeze kuba bagahunga, bamara umunsi umwe bakongera bagahunguka. None basubiyeyo batabyizeye, nubwo nta rusasu rw'amasasu ruhari, nta mirwano ihari, ariko basubiyeyo batazi niba ariko biri bikomeze. Mwamaze kumenya icyatumye imishamirano ingwano ihagarara muri iki gihe? Iyo ngwano yatanguye ku munsi wa mbere. Icyo twumva ni uko ngo abateye ingwano bari bageze i Bunagana batakihari, abarwanyi ba M23 ngo basubiye inyuma aho mu birindiro byabo aho bari. Ntabwo twamenye cyabasubije inyuma, niba hari ingufu zirenze izabasubije inyuma, dore ko bari baje n'ingufu nyinshi, ariko barimo bamaze gufata ibice bitandukanye, kuva za Cengerero, za Runyoni, za Cyanzu, ndetse na za Jomba. Akaba rero Bunagana urabona yari akantu gato ko bari basigaje kugira ngo binjire, ariko sinzi ingufu zaturutse basubira inyuma. Ubwo rero kuba basubiye inyuma nicyo cyagariye umutekano hariya, kuko n'abasirikare ba Kongo n'abapolisi bari bahungiye muri Uganda bose basa nk'abasubiyeyo, ari bo ubu ngubu bacunze umutekano hariya aho bari bavuye. Mu majambo make, abarwanyi ba M23 baravuye mu Gisagara bari bafashe, ubu bari he? Ubu aho bari ngira babarizwa mu birindiro byabo aho bari basanzwe. Ntabwo nashoboye kuvugana nabo kumenya aho bari, ariko abantu twavuganye bavuga ko batari hariya, ko babonye basubira inyuma mu misozi iyo baturutse. Ubwo bivuze ko muri iyo misozi nyine ariyo bari. Nibutse ko ahari ku misozi y'ibirunga hari imisozi myinshi za Sabinyo, za Muhabura. Ubwo aho hakaba hari imisozi isanzwe n'ibihugu bitatu, hamwe ku ruhande rumwe ari Uganda, urundi ari u Rwanda, urundi ari Kongo. Ubwo kuba bari ku butaka bwa Kongo bivuze ko bari kandi babarizwa muri iyo misozi, bivuze ko bari muri iyo misozi nyine ku ruhande rwa Republika ya Demokrasi ya Kongo. Ignatius, turagushimiye cyane rwose ku kanya uduhaye ngaha mu kiganiro muri Sanga, kugira ngo uduhe amakuru y'imvaho mashasha y'ako karere. Urakoze? Murakoze cyane bwana Frederick Nkundikisha. Urakoze cyane. Reka tugaruke ku bashitsi bacu. Urakoze. Dr. Salomon Baravuga, ingwano yadutse ku munsi wa mbere muri ako karere muyivuga kwiki?
Murakoze Frederic. Rwanda indateye mu kutubiza amasezerano yasinywe mu 2008 koro cadre d'Addis Abeba yagombaga kuzana umutekano usesuye muri Kongo ndetse no mu bihugu byo mu karere kose, kurwanya iyo mitwe y'igomero no kurwanya imitwe y'igomero ku butegetsi bwa Kinshasa yose. Ubutegetsi bwa Kinshasa bw'abyubahiriza, ariko kuba hari amasezerano yari yarasinywe kandi imiryango mpuzamahanga yose ari SADC, ari Union Africaine, Union Européenne ndetse na Reta Zunze Ubumwe za Amerika bari barakoze akazi gakomeye cyane bavuga bati umutekano ugomba kugaruka habona ibisubizo ku bibazo nyakuri bitera umutekano muke mu karere. Tugiye rero ubutegetsi bwaza kubyubahiriza, na n'ubu ibyo bintu bikomeza kuzana umwuka mubi hagati ya Kongo n'ibindi bihugu duturanye. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, abantu mu Ntuwa bari barahungiye i Bugande cyane cyane baragiye banyanyagizwa hirya no hino mu bihuru n'ubutegetsi bwa Kongo. Kongo yigeze kohereza abantu ngo bashinzwe gucyura impunzi, aho kugira ngo bazicyure binyuze mu masezerano basinye, baragenda bafata bisi, bamaze gufata bisi birukana abantu bari mu nkambi ya Bihanga b'abasirikari, bamwe barabafata bapakira muri bisi barabajyana, abandi birukankira mu ishyamba. Uwo ni umutwe wa mbere watangiye kugenda urema icyo twakwita abongeye kwigomeka ku butegetsi. Ibyo birangiye, nyuma yaho Bwana Makenga Sultani generali utegeka abigometse kugeza ubu, nayo byagezeho haragenda yivira i Bugande, arambuka ajya muri Kongo atangira kurwana. Hashize igihe ari mu ishyamba, aragenda agatera agasubira inyuma, agatera agasubira inyuma, kugira ngo yumve ubutegetsi bwa Kinshasa ko amasezerano basinye agomba gukurikizwa. Tukivuga kuri ayo masezerano, Dr. Salomon, ayo masezerano atashizwe mu ngiro byavuye kuki? Yo barimwo amahinyu uko bivugwa cyane, ariko ntabwo ari ukuri. Ngira ngo umuntu uwo ari we wese wumva ubyifuza, uvuga icyongereza cyangwa igifaransa gishatse, ushobora no kumwohereza kopi y'ayo masezerano bita cadre d'Addis Abeba, yasinywe n'abaperezida b'ibihugu byose bikikije Kongo, asinywa n'umuryango w'abibumbye, asinywa na SADC, asinywa na umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi, Union Européenne, na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga yuko ce sont les garants. Donc niba umuntu yavuga ko ari ababyeyi b'abatisimu b'ayo masezerano, nta kibi kiri muri ayo masezerano. Nuko muri Kongo dufite ingeso mbi yo kumva yuko abantu bose batugambanira ko baturwanya. Leta ya Kabila icyo gihe uburyo yategekaga yaravuze ngo ntabwo ashobora gushyira amasezerano mu bikorwa, ngo kubera yuko ngo ayo masezerano ngo ari kugambanira inyungu za Kongo, ari kugambanira ubutegetsi kugira ngo buveho. Icyo kintu cyo kugundira ubutegetsi ntacyo babumaza, ugasanga badaharanira mbese umutekano w'abaturage, naho byatangiye. Kubyo byagezeho umuryango w'abibumbye umaze kohereza la brigade d'intervention ya MONUSCO b'abasirikari b'Abanyafurika y'Epfo byari ngombwa yuko bagenda bagatangira bakarwanya imitwe yose igomeka ku butegetsi bw'ibihugu bidukikije. Icyo gihe rero ubutegetsi bwa Kongo bwanze kubyubahiriza, ahubwo bakora ibyo bishakiye. Ubu rero nicyo kibazo, naho ubundi nta kintu kibi kigambanira Kongo kigomba kubuza ayo masezerano gushyirwa mu bikorwa. Gusa abadashaka ko umutekano uboneka mu gihugu nibo bagenda bakwiza impuha hirya no hino babeshya. Reka icyo kibazo cy'ayo masezerano turakibaza na Profeseri Emmanuel Sekiyoba, ariko imbere yaho reka nawe nyine ava I Bunagana atubwire ukuntu abona iyo ngwano yadutse muri ako karere. Wakoze cyane Bwana Frederic, komera nawe Dr. Salomon, katuganire neza tubihawe na mwene wacu Frederic. Mbere ko ngo mvuga ibireba ingwano M23 kampe impumu Abanyabunagana, Abanyaruciro bose, Abanyacanzu bagize ibibazo kubera umutero wa M23. Numvise Salomon avuga ngo byinshi biterwa n'uko amasezerano ga accord cadre d'Addis Abeba ndayifite hano imbere yanjye. Ago masezerano batagakurikije muri Kongo, ariko rero umwana avuga agakura. Aga masezerano gakozwe mu myaka 2013. Icyo gihe ubutegetsi bwa buri muri Kongo ntabwo ari kumwe n'ubutegetsi bufite ubu ngubu. Ibintu byateye imbere kandi natwe aho turi
twihangane muri kiganiro turebe icyo twofashaho kugira ngo umutekano ugaruke iwacu. Kuri Bunagana ubu ngubu ubwo tumaze kumva umuturage utuyeyo, njyewe nyine mfite ababyeyi bo twahungije mu Buganda, nababwiye mu gitondo basubire mu rugo, umutekano usa n'uri kugaruka, ariko kandi rero ntabwo tuzi uko inyeshyamba zifata iyo zogaruka. turarushe cyane bwana Frederic, bwana Dr Salomon. Nkeka ko ikibazo gikomeye cy'iwacu ni kubyuka mu gitondo M23 arateye, wajya ku mashuri M23 arateye, wasoma ikinyamateka cyose M23 arateye. Iyo M23 igatera itera muri Canzu, igatera itera muri Runyoni, ikaza kubuza ababyeyi bacu umutekano, amahoro, ese tuzagumiriza gukina ugu mukino kugeza ryari? Profeseri Emmanuel Sekiyoba, Dr Salomon avuga ko mu gihe ayo masezerano ya Addis Abeba yoshirwa mu ngiro umutekano ugaruka muri ntara, namwe niko mubibona? Ni ukuri kandi ntabwo aga masezerano ga accord cadre ya Addis Abeba naragasomye, nsanga hari imitego myinshi, kandi imitego myinshi iyo ibihugu bituranye na Kongo ishigikira. Nabwira Salomon ngo ko kuri page ya 2 ku accord cadre ya Addis Abeba ifite signature z'abaperezida benshi, ukareba ko bavuga ngo ndagisa mu Gifaransa, ne pas tolérer ni fournir assistance ou soutien quelconque à des groupes armés. Ubu ngubu mwumvishe ko imvugo ari nyinshi, ngo u Rwanda nirwo ruha ingufu M23, niba ari Ubuganda, niba ari n'amanyamakuru, ntabwo mfite preuve ngo ni by'ukuri. Me kugeza ubu ivyo bihugu Professeur vuga mwana mama Emmanuel Sekiyoba, ivyo bihugu byarahakanye ivyo birego byashikirijwe n'igisirikare ca Kongo. Ibyo bihugu byarahakanye bifite ukuri ko guhakana, ubwo siniwemeraga ko izi ntambara ziri iwacu zivuye iwabo. Nta n'umuzabyemera, kuko nibabyemera bazaba bakandagiye kuri amasezerano bumvikanye, si byose? Nicyo gituma uwose batunga urutoke azanga, ntabwo azemera. Kandi iyo niyo imifatire y'iwacu. Niba turi guhangayika ubu ngubu, ni uko tuvugana ukuri, ubu ngubu si kambaze na Salomo. Izi ntambara z'iwacu zimaze imyaka n'imyaka, zikaba zaranze kugira ngo tugire umutekano iwacu, zizatugezaho. Nta bundi buryo koko bwo M23 ifite bwo kugira ngo izagire kuki ishaka muri Kongo, atari kuza gufata Runyoni, atari gufata Bunagana, ikagira ngo izagera kuki ishaka. Ese Tshisekedi bari gushaka kubumvikana ati kuri Bunagana? Ese Tshisekedi guverinoma ya Kongo bashaka kubumvikana ati muri Runyoni? Abasore bari muri M23 kanongero gakeya mwana mama, abasore bari muri M23 bose ni imiryango ibiri cyane, antuka 7 ku 10 ni Abahutu n'Abatutsi barimo. Ndi kubasaba bane bama twatuye hamwe kubarakera, mugire agahenge, turebe ko twogarura amahoro iwacu hamwe. Nta buryo tuzagumiriza gutungana hintoke kuvugana ibidakwiriye, kandi tuza gutegeka buvuka muri Kongo, ngo noneho tuzambiriza ababyeyi bacu, tuzambiriza imiryango yacu, dutume gutera imbere iwacu kuja inyuma. Ikibazo cy'imitego muvuze iri muri ayo masezerano turakigaruka ko, ariko nagomba duhe ijambo munywanyi w'iradio Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe Twagira Yezu Marcel. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza Frederic. Muri hehe ga Marcel? Ndi Kigali mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murafite ikibazo, murafite cyumviro? Twatumiye Abanyekongo baba muri diaspora, bariko bavuga cyane kuvyerekeye ikibazo cy'umutekano mu buseruko bwa Kongo. Dugwa kwijambo ikibazo cyumviro. Yego murakoze, maze kumviriza ibyo bamaze gushikiriza abateze amatwi Ijwi ry'Amerika, ariko aho ngaho ngiye mpafite ikibazo. Yego. Ni ukuvuga ngo mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo usanga ari agace kibasiwe n'imitwe irwanya leta z'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, harimo deja n'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba, kubera ko na Kongo duherutse kuyakira. Dufiteyo Reta Tabara irwanya leta y'u Burundi, tukagira FDR irwanya leta y'u Rwanda, ndetse tutibagiwe na
EDF irwanya leta ya Uganda. Aho ngaho rero nkagira ikibazo kuri poste banditse ngo abasirikari b'u Rwanda, nabonye na comment nyinshi barivuga bati u Rwanda niruva muri Kongo niho amahoro azahinda. Iriya mitwe ya mayimayi, Nyatura n'indi mitwe myinshi iba hari hirya muri DRC batekereza ko bose bashyigikirwa n'u Rwanda, none se babona mu Rwanda dufite imbaraga zingana iki zo kujya guhungabanya umutekano mu bindi bihugu? Ntekereza ko Abanyekongo bo ubwabo nibicarane n'abayobozi babo, nibyo koko iyi mitwe iriyo. Natwe ubwacu baraza bagatera ibisasu bikagwa ku butaka bw'u Rwanda, turicara ejo tukumva ngo abasirikare b'u Burundi ngo bababonye ngo bagiye kurwanya Reta Tabara, abandi kumva. Ariko ikibazo aho kiba kiri ni uko Abanyekongo ari twe duhangayikishijwe n'iyo mitwe irwanya leta zacu z'ibi bihugu, nabo ubwabo bagahangayikishwa n'umutekano muke bafite. Ariko aho wenda nk'Abanyekongo batakicaranye n'abayobozi babo ngo bahashe cyangwa se bakore ubumwe, ingabo zitabarane nk'uku tuzi RDF ukuntu yagiye gutabara Mozambique, tuzi aho iba mu butumwa. Ni gutumbwira ko igihugu kimazemo MONUSCO, mbere yabanje kuba Monique, nyuma iba MONUSCO, ariko kugeza magingo uyu mutekano warabuze. Ariko akantu gato kakoma bati ni abasirikare b'u Rwanda. Reka Marcel reka tuhakanya bagira ico yishwe kuri ico kibazo mubajije. Dutangure kuri Dr Salomon Baravuga. Hari imitwe myinshi, imirwi myinshi irwanya ubutegetsi muri iyo ntara, ari naco gituma kenshi na kenshi bavuga ko umutekano utifashe neza muri iyo ntara. Iciyumviro n'ikibazo ko biravanze vya Marcel twagirayezo mu bivuga ko iki mu kanya gato. Murakoze cyane Frederic. Hari ibibazo bigeze kuri bitatu je nafashe mu byo ngomba gusubiza. Umuvandimwe Emmanuel Sekiyoba yavuze ati Salomon, ndabaza jewe rwose bavuga yuko igihugu runaka kitagomba gushyigikira umutwe uyu n'uyu. Ndabyumva cyane rwose, kandi kuva Emmanuel akomoka hariya hari imirwano birumvikana yuko bimukora cyane, nk'uko twese biradukora, kuko yewe nkomoka ku ijwi twagize amahirwe nta ntambara zigerayo. Ariko hirya nibyo nani avuze, uwo musore w'i Kigali uvuze ati Reta Tabara, bamayimayi baruzuye hose mu burasirazuba bwa Kongo. Ikibazo nyakuri nibyo navuze, kandi tugerageze kubyumvikanaho. Ibyo byo kuvuga ngo igihugu runaka, kuvuga ngo aba n'aba, ibyo byose akoro kadire ya Addis Abeba yarabivuze mu buryo burambuye cyane, ivuga n'uburyo abantu bagomba kurangiza ibyo bibazo. Gusa abakongomani nibyo navuze, bameze nka kwa kundi nako ubutegetsi, ndavuga ubutegetsi bumeze nka kwa kundi muri psychiatry bavuga umurwayi urwaye icyo bita schizophrenie. Ni indwara y'ibisazi, umuntu agenda ibyo atekereza bibi akabijugunya ku bandi, avuga ngo niba mbonye uyu muntu nkaba ntamukunda, we noneho ahita avuga yuko wa muntu adakunda niwe umwanga. Icyo kibazo turagifite ku buryo bukomeye, na niyo mpamvu ayo masezerano atigeze akurikizwa. Ibyo byaba Reta Tabara nta byari kubaho, ibintu byaba FDLR byari kuba byararangiye, ibyo abamayimayi byari kuba byararangiye. Umwanya niwaboneka ndaza gusobanura bihagije ikibazo kiriho cyane muri Kongo n'uburyo tugomba kukibonera igisubizo. Ariko igisubizo kirahari kandi birashoboka. Emmanuel yavuze ngo akoro cadre muvuga Dr Salomon. Nibutse Emmanuel, mumbabarire gatoya, kuko Emmanuel yabaje akabazo gakomeye keza, kandi ndagira ngo n'abaturage babimenye. Ubutegetsi bwarahindutse, yego Perezida wa Republika ntakiri, Bwana Kabila yabaye Tshisekedi. Ariko umenye yuko Tshisekedi ataje yikoreye imitwe mishyashya y'abantu batari abari bari muri iyo systeme. Icyo ni kimwe. Ariko ntagucirimo Dr National de suivi de la mise en application de l'accord cadre ya Addis Abeba, nibo bashinzwe gukurikirana uburyo ayo masezerano agomba gushyirwa mu bikorwa. Ababiriho n'abahoze kwa Kabila n'ubune nani bakomeza kubikora, bakomeza gukora nk'uko bakoraga kwa Kabila. Dr Salomon, Emmanuel yavuze ko ayo masezerano cadre accord cadre d'Addis Abeba arimo imitego. Mu mwishura gute kuri ico kibazo yashikirije? Aho rwose Emmanuel muvandimwe arambabarira, kuko jewe nta mutego nigeze mbona muri ayo masezerano, kandi ndumva narayasomye bihagije. Jewe nkomeza no gukora lobbying, ari Geneve mu byerekeranye na inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ari mu
mu miryango mpuzamahanga ishinzwe kurenganura abarengana ari hano i Burayi muri Union Européenne, nkomeza gukora lobbying cyane rwose kugira ngo bumvishe ubutegetsi bwa Kinshasa ko ari amasezerano niyo azaduha igisubizo. Icya mbere ngira ngo mvuge nuko kuva isi yabaho nta na rimwe higeze habaho amasezerano yo kuzana umutekano ngo haburemo kidobya, habura akantu kadashimishije umuntu runaka. Niyo mpamvu abantu basezerana. Ngira ngo abantu bibuke yuko intambara ya mbere y'isi yabayeho kubera ko amasezerano abadage bari barasinye n'abafaransa atakurikijwe neza. Intambara iraba. Intambara ya kabiri y'isi yabayeho kubera Traité de Versailles yarangizaga intambara ya mbere y'isi, nayo nanone babayasinye nabi, bituma abadage bumva yuko barenganye, baragenda bashoza intambara ya kabiri y'isi. Muri ariya masezerano rero, niba hashobora kuba hariho ikintu kibi, nta nicyo jewe nzi rwose mu by'ukuri cyarenganya inyungu z'abakongomani, ntacyo nzi. Reka Emmanuel Sekiyoba yicavuze cyane agira icavuze. Ayo masezerano agomba gukurikizwa. Niba hari akantu katagenda bakagashakira umuti. Bwana Kisekedi yatanze deja urugero rwiza kugira ngo yifungurire abaturanyi, ntakiri wa mu president ugenda akifungirana nk'umuntu uri mu ihembe. Ubwo icyo gihe ndakeka twari dukwiye kubikurikirana. Reka na Emmanuel, Dr Salomon, tukabagezaho ibitekerezo by'abana ngombwa. Reka Emmanuel Sekiyoba nawe nyine agira icavuze cyane kuvyerekeye. Ntabwo ari itanga amahoro gusa, na politike na diplomasi itanga amahoro. Salomon, mu kanya gatoya cyane gose nagomba ijambo Emmanuel Sekiyoba nawe nyine agira icavuze ku byashikirijwe na Marcel, avuga ko hariho n'indi mirwi gisibije mu buseruko bwa Kongo. Ikibazo cy'umutekano rero coba kidategwa n'uyo murwi wonyene. Muvuga iki ku vyashikirijwe na Twagirayezu Marcel, Profeseri Emmanuel Sekiyoba? Wakoze Freddy, na wakoze nawe Marcel uri Kigali. Ibyo wavuze ntabwo ari bisha, kuko subiye inyuma ku myaka 20-30 ishize, ibyabaye muri Kongo twese turabizi. Izi mitwe zose zahagurutse muri Kongo ziva ku ntero zo Kongo yagize mu myaka 1996. Ibyo byo nta tugiye kubisubira ahangaha, kuko ikiganiro cyacu ni ukureba uko M23 iri guhungabanya umutekano wacu yokemurwa neza kugira ngo abanyejomba, abanyarucuru bature neza. Naho dusubiye kuri accord cadre ya Addis Abeba, navuze ngi accord cadre ni accord cadre yo amasezerano abantu batagiyemo, kuko kenshi muri go ndagasomye nanje hari ibintu bisa n'ibivanze bidatuma abantu bakuramo imitego yose neza kugira ngo amahoro agaruke. Ntabwo ngiye kuvuga ngo u Rwanda ni rwo rufasha imitwe y'abayobozi muri Kongo, kuko nta preve mfite. Ariko rero urebye neza usubiye mu byatambutse mbere, uzumva ko barega u Rwanda nabwo kwiregura. Ubu ngubu nkeka ko aho tugeze ni ugushaka igisubizo kuri iyo mitwe, tukareba igisubizo kuri M23 ngubu, kuko igisirikare kwicana gukorera abantu ntabwo zaga M23 ahishaka kugera. Turebe ubwo ko bitekerezaho kugira ngo dufashe aba bene wacu bari muri M23 bashaka icyo bashaka muri Kongo, bazakigereho batatuzanye bapfu kuri Bunagana, batatuzanye uruhungiro kuri Bunagana, batatuzanye umutekano muke kuri Bunagana. Mu majambo make, majambo atomoye, Emmanuel Sekiyoba, hoko gwiki kugira ngo umutekano ugaruke, kugira ngo ico kibazo gisibije ikaca umutekano wamahungabanye imyaka yose ikagitore inyishu ku bwanyu hokorwa iki? Wakoze cyane bwana Frederic. Kubura amatekano muri Kongo bitewe na M23 ni ikibazo giteye isoni twese, Ubugande, Kongo n'u Rwanda. Kuko nzi ko Ubugande bufite ubushobozi, Rwanda ifite ubushobozi, Kongo ifite ubushobozi, twishize hamwe twese tukavuna ukuri, hari uburyo twobona ikibazo kibonye igisubizo cya M23.
ubu nta kuri uri kuvuga ko atakuri ivyo bihugu canke abanyagihugu b'ivyo bihugu bariko baravugana subiramo mwana wawe turakumvishe neza uri kuvuga ko bayaga ibinyoma batavugana ukuri muri kajya karere ndakubwiye ko icyo kintu nicyo kiri gutuma dutandukana muri kariya karere nta muturage ushaka kurangira undi nabi uretse ko babesha ngo dushaka guture hamwe maze bakora ibyo bidasanzwe kuranga abantu bature neza. M23 igisirikare cyabo kivana amasasu hehe yoba muri Kongo, yoba muri Uganda, yoba mu Rwanda, ariko ikabituye hariya kuri Bunagana aho ibihugu bitatu bihuriye. Ibyo bihugu bitatu nibyo nsaba ubutware bwo mu Uganda bufite ubushobozi, ubutware bwo mu Rwanda bufite ubushobozi, ubutware muri Kongo mureba ko Tshisekedi afite umutima mwiza uko Salomon bivuze nande bivuze, ntabwo ari umuntu ushaka intambara. Ntabwo natwe dushaka kugira ngo abana bacu baje barapfa buri munsi ababyeyi bacu birwe birukanka baje mu Buganda gushaka aho borara. Cyare tuganire tuvugane ukuri, niba M23 bashaka kuja mu gisiga cya Kongo bisaba iki? Niba M23 bashaka gufata igihugu bazi ko ubutware uri Kinshasa ntabwo ari kwere kubunagana kamera, ntabwo ari muri Cyanzu, ntabwo ari niba bashaka ngo basubire muri Kongo ahubwo batiba baratwicara aho badukaniga turi bene wabo. Abo bana bari muri M23 benshi na Abanyekongo na Bahutu muri Kongo bo bafashije n'izindi ngabo z'ahandi zo ntazi zo zari mu Rwanda zo zari muri Kongo. Mjewe nsaba bene wacu bene data bene mama bagenzi inshuti n'abavandimwe muri Kongo bakongomani bari muri M23 mwihangane turebe uko muri iki kibazo. Muravuze ikibazo cy'uko ivyo bihugu byoje hamwe. Tugarutse kuri mwebwe Dr. Salomon Baravuga, igihugu ca Kongo carinjiye mu muryango w'ibihugu byo muri Afrika umuseruko. Muribaza ko kuba igihugu ca Kongo kigiye muri uyo muryango ikibazo cy'umutekano kizotorerwa inyishu n'akarere? Icya mbere rero ni uko East African Community nta gisirikare igira. Icyo ni icya mbere. Tujye tugerageza kureba ari bibera hanze ya Afurika kugira ngo tumenye ibisubizo by'iwacu uburyo dushobora kubibona. Murabona, ndatanga urugero, murabona nka Union Européenne nta gisirikare igira. Bivugwa yuko niyo bavuga ngo bihangange ku isi, Union Européenne ntabwo bavuga ko ari igihangange. Yego mu rwego rw'ubukungu ni igihangange, ariko mu rwego rwa gisirikare murabona aho abarusi bageze Ukraine, Union Européenne yabuze icyo yakora. Amerika niyo iri kugenda ibabwira uburyo bagomba gukora. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukuvuga yuko East African Community ni umuryango w'ubukungu, ntabwo ari umuryango wo kurwanya urugamba wo kuzana amahoro. Icyo ngicyo rwose ngira ngo tucyumvikaneho, nta nubwo twakwirirwa tubivuga. Ahubwo niyo mpamvu ugiye ngaruka ku masezerano ya Addis Abeba, nuko Emmanuel sinzi ariko agerageze kugaruka ku masezerano ya Addis Abeba kuko niyo arimo igisubizo kubwira bariya bana ngo mutahuke, kandi bene babo bari mu nkambi z'impunzi. Nta gihugu na kimwe ku isi kigeze kibona amahoro gifite impunzi ku mipaka. Hari impunzi z'abakongomani ziri Burundi, hari ziri mu Rwanda, hari ziri Bugande, hari ziri muri Central Africa, hari ziri muri Zambia, hari ziri muri Angola, muri Congo Brazzaville. Ubwo se kuki tudatekereza ngo turebe ibihugu byose bidukikije byagiye bigira ibibazo by'impunzi ko amaherezo nta mutekano byagize, keretse ikibazo cy'impunzi kimaze kurangira. Turibuka ko Abanyarwanda babaga i Bugande aribo baremye FPR iraza bashaka ko impunzi zitahuka ngo zisubire mu Rwanda. Bagiye gufata abasirikari, abana b'abasore bari bari mu nkambi z'impunzi, nibo bakoze igisirikare cya RPF mu ngubu tubona yahindutse RDF. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Burundi murabizi, Paripehutu yabaga muri Tanzania ikajya ijya gufata abana mu nkambi, aribo baremye umutwe w'ubutegetsi watangiye guhungabanya ubutegetsi bwari buriho i Burundi. Nyuma yaho CNDD ya Nyangoma yaje gutangirira muri Kongo ifashijwe na Mobutu, ari ukubera ko ibihugu bifite impunzi ku mipaka. Ikibazo cy'impunzi kigomba kurangira. Ibyo byose biri muri accord cadre ya Addis Abeba. AFDL ijya gutera kugira ngo ivane mu butuku ubutegetsi, yakoresheje abana b'impunzi n'abandi bantu bari kuvangurwa mu gihugu. Muri buka yuko de Tigre Katange bari barahungiye muri Angola, bari barimo ba Munene n'abandi, nibo baje
kunganira ubutegetsi bwa Kabila. Lubumbashi iragwa, igihugu kiragenda baragifata birukana mu butu. N'ubu tujye tugerageza gufata ibisubizo bifatika kandi nyakuri byatanze ibisubizo ahandi. Tuzirikane kandi ko kuba amasezerano yarusha ubutegetsi bwa Habyarimana MRND bwari bwarasinye na FPR atarakurikijwe, nibyo byatumye jenoside ibaho, akarere kose kakaba karahindutse umuyonga. Tugerageza mu bwenge ku gihe rwose Kongo tubonera ibisubizo, turebye ibyabaye mu bihugu bidukikije, turangiriza ibibazo icyarimwe. Perezida uriho muri Kongo afite ubushake, ariko yifashishe abantu nabo bafite ubushake kandi bazi neza ibibazo byo mu karere. Abo bantu bafite ubushake urabatubwira mu kanya Dr. Salomon Baravuga, ariko reka Burundi ibyo ntaho bizatugeza bazajya. Emmanuel Sekiyoba, nta gisubizo tuzigera tubona. Emmanuel Sekiyoba, muribaza ko ubu igihugu cya Kongo cinjiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC, mahoro azoshobora kugaruka muri kajya karere? Bizafasha cyane bwana Frederic, bizafasha cyane kuko ikindi kibazo gituma intambara nkizo kibaho n'ubukene. Ubu ngubu bafungiye imipaka kuranga abanyarwanda ba Kongo n'Abaganda n'ibindi bihugu biri muri community bacuruza nta mipaka myinshi. Ni byiza bizafasha cyane kugira ngo situation economique ya Rwanda muri Kongo na hose muri ako karere itera imbere kandi bizakemura ibibazo byinshi. Ariko mbere kugira ngo ngubirize kansubize ku cyo Salomon avuze, ikibazo mfite ni kimwe: ese M23 irwanira impunzi ziri muri Uganda nangwa mu Rwanda nangwa mu Burundi kugira ngo zigaruke muri Kongo? Ese wumvishe ko muri Kongo impunzi zagize ngo zigaruke bazibuza kugaruka? Icyo ni ikibazo gikomeye kandi cyiza koko, kuko muri ibiganiro byose icyo dushobora gukandagiraho cyane ni ikibazo cy'impunzi. Kwa kweli kiri gutuma amahoro atabaho iwacu. Dufite abakongomani benshi bari mu Uganda, dufite abakongomani benshi bari mu Rwanda, dufite abakongomani benshi bari mu Burundi bashaka kugaruka iwabo. Ikibabuza ni iki? Ko ntumva leta ya Kongo muyibaje neza ishyiraho imipaka ngo dushaka ngo mugaruke. Nifuza ngo Salomon azambwire noneho aho yumvishije n'impunzi zagize ngo zigaruke muri Kongo barazangira. Naho ikireba M23 ntabwo nzi kugeza ubu ngubu kaje charge yabo. Niba Salomon yizi ahimbwire ahitubwire, noneho turabwo two kwicara ndetse tuganire nabo kuko banabumvaga ikiganiro neza. Nshaka ko umenye kaide charge ya M23 bashaka iki, Kongo yabimye iki, niyo shaka kujya mu gisirikare, niyo shaka kujya gukorana natwe, niyo shaka kujya kwicarana natwe. Tubabaze niba Kongo rabangiye ko gufate ibyorezo, nibyo bibyorezo kayifatira nabi bakaja guhungabanya umutekano aho bakomoka, kugira ngo umutekano guburi wacu aho dukomoka. Na M23 benshi bava muri ako karere nuko bafashijwe n'izindi ngabo z'ahandi, batubwire icyo bashaka tubabyire, none uko bo kigeraho batikishije rubanda. Aha ndi kurira, aha ndi kuvuga, hari abapfu kuri Bunagana. Ababyeyi banje naraye imbirukankana mbajana mu Uganda kubasubiza muri Kongo. Icyo nicyo kibazo mfite kugeza ubu ngubu kubaza M23. Aba basore bo muri Kongo navuze b'abakongomani batubwire icyo bashaka ngo Kongo ibahe niki. Noneho niba reka tubaze icyo kibazo umushyiranahe Salomon, niba hari umurongo gumwe gugubuze ngo mwebwe kura umusube muri Kongo icyo twaba niki batujye unto bakibahaye, noneho turebe ukuntu twotiza twokoresha diplomasi ako mutwicane buri gihe. Dr. Salomon Baravuga, hari nk'abantu benshi nk'uko Emmanuel Sekiyoba ariko arabivuga, bibaza igituma ingwano ibera mu buseruko bwa Kongo itatandukira ahandi canke ije n'ahandi. Hari abategetsi icyo kibazo hari inyishu mwoba mugifitiye? Sinzi niba nsubiramo, ntabwo numvise neza uburyo bimbiye. Emmanuel Sekiyoba avuze ko M23 mu bisanzwe kandi n'indi mirwi yose igwanira mu buseruko bwa Kongo aho kugwanira nko mu bindi bice by'igihugu cya Kongo. Ivyo vyoba biva kuki? Bo
ikibazo aho kiri tubanze turebe kuko yavuze kaye de charge ya M23 ni iyihe kubera icyo aribo bahora barwana. Icya mbere nk'uko nabivuze muzi ko hari impunzi nyinshi cyane ziri mu bihugu bidukikije by'iburasirazuba kurusha ibindi bihugu by'iburengerazuba cyangwa mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo ya Kongo. Izo nkambi z'impunzi rero zirimo abana bavukiyemo bakomeza kugumamo. Abo bana bagenda babaho mu buzima bubi cyane cyane murabizi yuko mu minsi ishize igihe Perezida Trump yari ku butegetsi yagabanyije imfashanyo y'ibiryo n'imiti bajyaga baha abo bantu avuga ngo ibyo bibazo bigomba kurangira byo kujya Amerika itanga amafaranga. Abo bantu rero babaho nk'inyamaswa. Muri kaye de charge ya M23 niba nibuka neza harimo ikibazo cyo gucyura izo mpunzi. Sekiyoba ati abo bantu wababwiye ngo batahuke bikanga n'indi. Ndakeka yuko Sekiyoba atakurikiye cyane na niyo mpamvu ugiye nkomeza kuvuga ko cadre ya diseba kuko ivuga icyo kibazo cy'impunzi ko kigomba kurangira. Nuko tout simplement muri mécanisme national de suivi de la mise en application de l'accord cadre kuva yashyirwaho Bwana Kabila yishyiraho nta na rimwe ubutegetsi bwa Kongo bwigeze bushaka gucyura impunzi. Icyo ni kimwe. Ubu rero muri mécanisme national de suivi iriho ubu ngubu harimo abantu bavuye kwa Kabila bakoze muri mécanisme ya mbere kuvitangira bakomeza gukora nk'uko bakoraga ku gihe cya Kabila nta cyahindutse. Murabyumva? Kinda babwiza ukuri kuko genda bizi cyane abenshi turazira ngo turaganira baragenda bakajya muri misiyo kugira ngo bibonera amafaranga ya za misiyo bakitahira bakandika amaraporo adashobotse bamara kugera Kinshasa ibyo bavuganye n'abategetsi b'ibihugu bidukikije mu byerekeye no kubona ibisubizo bakagenda bakabyicaraho bakabyihorera ahubwo bakajya bandika n'amaraporo adashobotse. Muri bukejo bundi mu nama yabereye Kinshasa yahuje abaperezida benshi cyane, hari perezida wa Uganda, perezida wa Kongo Brazzaville, perezida wa Angola, perezida wa Kongo, perezida w'u Burundi. Uburyo basohoye raporo idafite aho ihuriye rwose ntibaza nti aba bantu ni bazima ubona bari kugenda babeshya ku manywa y'ihangu. Ubwo se waba ufite abategetsi badashaka gushyira amasezerano mu bikorwa impunzi gatahuka. Dr. Salomon uri kuvuga byari birimo ibintu byo kurwanya uri kuvuga ko abategetsi Salomon uri kuvuga ko abategetsi bahuriye muri iyo nama batanze amakuru y'ibinyoma canke batafashe ico kibazo nkankama. Abashinzwe mécanisme de suivi bo muri Kongo bateguye raporo itajyanye n'ibyo abategetsi bari bavuze. Banditse raporo faux iri kuvuga ngo bamaze kurangiza gushyira mu bikorwa amasezerano ya disabe bamwe impunzi zaratahutse barabeshye ku manywa y'ihangu. None bigeze ugenda nandikira abadepite amwe n'amwe ndabaza yemwe ibyo ni ibiki iki gihugu cyacu ko kiri kugenda wagira ngo ni umurwayi w'umusazi. Aba bantu bari muri ivyo bintu biragoye kwemera Dr. Salomon ariko reka ico kibazo turakigaruka ko reka duhe ijambo uri munywanyi radio Ijwi ry'Amerika Jean-Claude Makoroka. Mwiriwe neza? Mwiriwe Murihega Jean-Claude. Amazina yanjye nk'uko bisanzwe ni wa mukunzi w'ikiganiro muri Isanga ku Ijwi ry'Amerika Ngoboka Jean-Claude ni mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu mudugudu wa Rema ya mbere. Mbanje kubashimira kuri iyi nsanganyamatsiko mwagarutseho kuri uyu munsi wa gatanu. Ni insanganyamatsiko nziza cyane by'umwihariko ugomba gufasha abatuye u Rwanda ndetse n'abatuye isi yose muri rusange. Ni vyiza cyane gose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro turiko tuvuga ku mutekano muke mu seruko bwa Kongo. Nubwo mwabigarutseho ku byerekanye n'umutekano, igihugu cya Kongo ni igihugu duhana imbibi ndetse tunagabana imipaka by'umwihariko n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko akenshi na kenshi ni ahantu hahora intambara nkatwe tuba dutuye hano mu Rwanda dukunda kubyumva. Ariko ikindi mwagarutseho ni ikintu kivuga ngo hari nk'abantu b'Abanyekongo bari mu bindi bihugu ariko abantu bakaba badatahuka. Niba nakurikiye neza ni kumara icyo kibazo nasanze mugezeho. Ego duga ku ijambo icyumviro kibazo. No kuvuga ngo na hano Kibungo mu karere ka Ngoma murabizi ko hari abarwanyi bigeze kuva mu gihugu cya Kongo by'umwihariko baza gucumbikirwa mu nkambi ya hano Ikibungo, ariko bamwe baza kubasha gutaha basubira muri Kongo, abandi barinangira bava gusubirayo.
by'umwihariko rero ahanini igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cy'umutekano cy'amahoro gikunda abantu cyakira abantu mu ngeri zose kandi bakabana neza. Ariko birasi byiza kuba hari igihugu gishobora kuba gifite abantu bakirwaniriye bagifitiye akamaro, ugasanga ahanini wambuga ko babigarutseho bagiye mu bindi bihugu bahezeyo. Ahubwo mbona itaba cyiza abanyama bakurikirana. Jean Claude, mu kanya gatoya cyane gose ikibazo cy'umutekano muke mu buseruko bwa Kongo mu kivuga ku iki n'ijambo rimwe. Ikibazo cy'umutekano muke muri Kongo ikintu tukivugaho, nge mbona ibihugu biri muri East African Community by'umwihariko byagakwiye kwicara hamwe bikiga ku gihugu cya Kongo hakagarukamo amahoro, ndetse iyo igihugu cya Kongo gifite amahoro natwe nk'abatuye mu Rwanda hano natwe tugomba kuba tuyafite. Iyo gifite umutekano muke ingaruka turazigira cyane cyane kuko ikibazo kibaye muri Kongo natwe ingaruka zaho zishobora kuza hano mu Rwanda nk'abaturage tuhatuye nako tugahura n'ingaruka cyane cyane abatuye ku mipaka. Ndetse ntabwo dutuyana kuko hari ibicuruzwa bimwe bishobora kuvayo, iyi ntambara rero cyangwa habaye umutekano muke ibicuruzwa birahagarara. Iyo bihagaze twebwe duhura n'ikibazo nk'abaturage dutuye hano mu Rwanda. Ariko ibihugu byicare birebe Kongo ni igihugu cyiza twemera, gifite n'ubworozi n'ubutunzi n'ibikorwa, ariko intambara za hato na hato bakosore bare ukuntu bazigaho nk'abaperezida babashe kugira ngo igihugu cya Kongo kigire umutekano. Urakoze Jean Claude ku ntererano yawe. Reka tugaruke kwa Profeseri Emmanuel Sekiyoba gire icavuze cyane cyane ku byerekeye akizero benshi bafite ko ishirahamwe ryo mu buseruko bwa Afrika EAC igihugu cya Kongo giherutse kwinjiramo rishobora gutorera inyishu ico kibazo cyo mu buseruko. Ako kizero namwe muragafise Emmanuel Sekiyoba? Yes, mwana mama, kizero ndagafite cyane, kandi rero icyo twavuze icyo turwanira twese muri Kongo uko uramugenza bazivuga Kongo ni igihugu cyiza kizima gifite ubworozi n'umutungo, twese tubonye icyo tworyamo two kwifata neza. Noneho kansubire ku ijambo rimwe nani Dr. Salomon Baravuga, uyu musore umaze kuvuga ubu ngubu avuze ko no mu Burundi no mu Rwanda abashaka gutaha baratahaga, abadashaka gusubira muri Kongo bagasigarayo. Kongo urebye ku masezerano Addis Abeba yagize na ministeri nzima, nibari ministeri nibari departement, iyo bavuga departement de mobilisation et réinsertion, bari gusaba aba bana bose bari mu mitwe, aba basore bose bari mu mitwe nka M23, niba muri abakongomani, niba mukunda igihugu cyanyu, niba mushaka ngo dutere imbere, muze mushyire imbunda hasi, noneho turebe uko two kwakivuga hamwe, aho kugira ngo mwebwe icyo mushaka nugufata guhungabanya imiryango mukicisha Rwanda mukura ngo muzagira ku kintu. Icyo mbasaba hano ubu ngubu, kandi Fred wakoze kudufasha, ni ukugira ngo twebwe tugane ku kiganiro, tuje turazana ibitekerezo bizatuma intambara iwacu ishira. Bene wacu bagutwumva kuri radio Voix de l'Amérique bari muri M23, ababyeyi inshuti n'abavanye mufite bari muri M23 bashaka kuvamo. Leta Kongo n'ubu ngubu iri gusaba gukora recrutement y'abasirikare, nibazabemera bazabemera. Niba mushaka kujya kwinjira muri programme de mobilisation DDR, demobilisation et réinsertion, Kongo iri kwihangana kuko shoboye cyose kuranga amahoro gagaruke muri Kongo. Icyo ntemera nuko abasore bari guhungabanya umutekano iwabo mu rugo, kuri Bunagana, mu Icyanzu, muri Rucuro yose, kandi baza ubutegetsi buri bashaka ubutegetsi baza kubushakiraho buri. Niba bashaka babumve barabumvishije, asigaye njewe nkeka ko perezida mukuru wa Uganda, mukuru w'u Rwanda, mukuru wa Kongo bashaka ngo dukemure ikibazo, tuzagikemura bavuganyije ukuri, kandi natwe turaha rero ngo dufashanye turebe ko twogarura amahoro iwacu. Jewe ndi hano nditeguye umunsi bazwa ko cyo kubiganiraho, tuza kubiganira, nizogera kuri radio tuzabiganiraho. Diplomatie d'abord. Reka na Dr. Salomon agira icyo avuze ku byerekeye iyo agaruke kuri iyo
accord cadre turetse iyo accord cadre mushe imbere cyane gose Dr Salomon Baravuga hari ikindi kintu cyokorwa hari ibindi bintu byokorwa kugira ngo umutekano ugaruke mu buseruko bwa Kongo. Burakoze bwana Frederic, ndabivuga vuba kuko hari akantu Emmanuel yavuze ngira ngo nkosore yemperutse Kinshasa namazeyo icyumweru avuze DDRCS. Iyo DDRCS yashyizweho nta gikorwa irabona bafite ibiro guserega je nabonanye na coordinateur Tumitambo ndamuzi donc twari turi kumwe nari ndi kumwe nawe twari twajyanye delegation y'ababirigi ndabizi DDRCS nta kintu ifite icyo babashije gukora kugeza ubu kujya muri formation muri Ghana. Abo bantu bagiye muri formation muri Ghana urabaza utese mwakora iki bakabura icyo bagusubiza kinari impari. Donc icyo genda cyeka nanone il faut pas pécher par un excès d'optimisme nk'uko bavuga mu gifaransa. Ikindi cya kabiri hari amasezerano mpuzamahanga agenga impunzi uburyo zitahuka n'uburyo zisubira iwabo. Ibyo nibyo biri muri accord cadre bigomba gukurikizwa. Ibyo bintu rero hateganywa uburyo abo bantu bagomba kwakirwa aho bagomba kuba bacumbitse kuba benshi nta mazu bakigira ntaho baba. Abantu ntabwo bapfa kugenda nk'inyamaswa gusa nk'ihene zigiye mu rwuri nka zigiye mu rwuri kurisha. Umuntu agomba kugenda azi ko aho agiye asanga hari amazi nibura hari aho ashobora kuryama ntabwo wava mu ihema ngo utahujya kuryama mu ihema rindi. Ibyo byose rero leta ya Kongo nta na kimwe yigeze ikurikizana n'ubu kandi biri muri accord cadre byagomba gukurikizwa. Imiryango mpuzamahanga n'abashyigikiye Kongo bashaka ko igera amahoro bose bari inyuma ya programme nibyo byari byanjyanye Kinshasa turi kuvuga duti nyaboneka none kubera ko kitake dafite ubushake reka turebe ko ibintu byakorwa bigatera imbere. Ariko ikibazo rero usanga mu nzego z'ubutegetsi nicyo kindi cyakorwa turetse accord cadre yo ni ngombwa rwose igomba gukorwa ariko hari n'ibindi bigomba gukorwa byose binabumbiye muri accord cadre. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwa Kongo bugomba kuvugururwa hakajya hajyaho umuntu ushoboye umuntu ntibamushyire mu mwanya kubera ko ari mwene runaka kubera ko ari ubwoko n'ubu kubera ko akomoka anaha. Ivyo vuze n'ibintu bihambaye cyane gose Commission Vérité Réconciliation Nationale et Dialogue National ubumwe Dr Salomon Baravuga bagerageza kubana neza nta umvangura undi. Iyo uvuze ngo ubutegetsi buvugururwe ushaka kuvuga iki? Abantu banga gutahuka benshi baba baratotejwe muri za village bari barimo nk'abanyamurenge muri buka ko ari abanyamurenge bigeze kwicirwa ikatumba mu Burundi. Abo bantu se bazatahuka muzi ko mu misozi y'iminembwe abantu bari kugenda batemagurana none baziza amoko. Leta itarashakira icyo gisubizo umuti wabwira ngo nibatahuke abantu banga gutahuka kubera ko bafite ubwo bwoba. Dr Salomon muravuze ibintu byo kuvuguruza ubutegetsi mushaka kuvuga iki? Kuvugurura c'est-à-dire de changer le système hakajyaho abantu bashoboye amadosiye kandi bafite n'ubushake bwo kubikora neza. Kuvyekeye umukuru w'igihugu urazi ko ivyo bica mu matora bakamushyira mu mwanya kubera ko ari uwo mu ishyaka runaka ariko wareba ubushobozi bw'ugasanga ntabwo. Ngiye kubaha nk'urugero kuri iki gitero ejo bundi cyabereye i Goma bagiye basohora abahungu babiri ngo bafashe ngo n'abasirikari b'u Rwanda ngo bafatiye ku rugamba kandi umuntu ushinzwe ubutasi bwa gisirikari bwa Kongo yari aherutse mu Rwanda mu kwezi kwa kabiri bavuga amazina y'abo bantu bafashwe kera bamaze bavuga babwira abanyarwanda barabwira bati abo bantu ntabwo dufite mu gisirikari cyacu. Ubwo guverineri wa gisirikari w'Igoma n'abandi bamuri iruhande baragenda bafata ba bantu bafashwe kera bitari muri urugamba rwa makenga rw'ejo bundi baravuga bati dore abasirikare y'abanyarwanda twafashe ngaba mu Rwanda rwateye Kongo. Ubwo se waba udahanye abantu nk'abo ngabo bagenda batanga inkuru mpimbano waba utabavanye muri ako kanya. Iyo mba ni nka Perezida Tshisekedi umuntu nka General Ndima yagombaga kuba yavuye i Goma uwo mwanya ako kanya akanafungwa kuko icyo gihe ni ugusebya igihugu ni ukwica image de marque y'igihugu ibintu byo gushyiraho inkuru mpimbano. Emmanuel Sekiyoba Presidence yaje kumunyomoza. Emmanuel Sekiyoba guverineri muzima akajya kuvuga ibintu hanyuma akanyomozwa na Presidence kandi niwe uri iburasirazuba niwe wari ukwiye gutanga inkuru nziza inkuru mpamo kugira ngo abantu bafate ibyemezo bazi ibintu biri ku buryo bimeze. Reka duhe ijambo Emmanuel Sekiyoba nawe nyine ashobora kuba yarakurikiranye ayo makuru mwavuga ko iki Emmanuel Sekiyoba. Makuru Dr Salomon avuze
nanje nafashe agahoma mu mwaka w'abantu bo bavuze ngo n'abanyarwanda abasirikare bo mu Rwanda bo bafashe muri Kongo kandi hakaba abantu babivuguruza cyane n'abandi nganira nabo bari muri security ya Kongo kuko agogaragara amakosa ntabwo nzi ku Rwanda rwo kwanga kwemeza ko abasirikare bafashwe n'ababo niba ari ukuri ikansubire ku jambo rimwe rya Dr Salomon ibyahagarariyeho kuri accord cadre d'Addis Abeba. Iyo accord cadre d'Addis Abeba yahagarariwe n'abaperezida benshi mu myaka ishize. Ubu ngubu muri Kongo avuze DDRC ntabwo nzi niba nyivuga neza iki cyama bashyizeho ubu ngubu bagishyizeho ubu ngubu ngo gifashe kureba ibi bibazo by'iyo mitwe noneho si ari kuranga ikibazo kimaze imyaka 20 ikibazo kimaze imyaka 30 abantu babonye iyo biro ejo bundi umwaka umwe azabikemura gute bahakanya mugire patience gakeya murebe uko DDRC izakora akazi kayo niba digitaliho. Ndabona Emmanuel Sekiyoba akanya kagiye mu kanya gatoye cyane gose nashaka ugira akamo uteye abegwa n'ikibazo c'amahoro muri kajya karere haba abagwanyi ubutegetsi canke eka imirwi yose hari eka hamwe n'abategetsi b'ijyantara mu kanya gato amasegonda 30 akamo muterana kanya. Nifuza ko M23 itubwira kandi sharia yo tubafashe barebe ukundi ko bo bikemura aho kuri abo bazeye kudutera buri gihe batubuza umutekano. Icya kabiri twebwe tuzihangana nk'abakongomani dukorera na leta ya Kongo muri diplomasi kugira ngo leta ya Kongo imenye ibyo bibazo biriho babyigenzura noneho tuzafasha twese kugora amahoro iwacu. Icya nyuma ni ukubwira rubanda ko Ubuganda, u Rwanda na Kongo bafatanyije bakavugana ukuri nta buryo ikibazo na kimwe kizatunira muri kariya karere. Yego reka na Dr Salomon Baravuga nawe nyine terakamo abajejwe ikibazo cy'umutekano muri kariya karere haba imirwi igwanya ubutegetsi haba abategetsi canke iyindi mirwi yose yoba ifite uruhara mu mutekano muke muri iyo ntara. Murakoze bwana Frederic, icyo navuga cya mbere ni icyifuzo ngira ngo kizagere kwa perezida wa Kongo bwana Felix Tshisekedi nuko agomba kuvugurura le mécanisme national de suivi. Abantu bayirimo ntacyo bashoboye bakavaho hakajya abantu bafite ubushake kandi bazi ibibazo by'uburasirazuba bazi ibibazo by'ibihugu bidukikije kandi bafite ubushake bwo kugira ngo ibisubizo biboneke. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukugira ngo abavandimwe aho bava bakagera bose bari gukoresha imbunda barwana bagerageze kuzishyira hasi bahaguruke ahubwo bakora imyigaragambyo basaba ko amasezerano ya Addis Abeba akurikizwa kugira ngo turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye ngo mugane ni radio Ijwi ry'Amerika. Turashimiye na Emmanuel Sekiyoba nawe nyene turashimiye na Dieudonné Cyubahiro yatungarije ikiganiro. Tukaba tubashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese kandi mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio Ijwi ry'Amerika.